Okay, jom kita record kenangan bilik saya. Sini ada ni. So, kenangan 2022. Ni ada macam-macam hadiah-hadiah jemputan MAIS, hadiah lagi, hadiah my speaker, guru paling committed, Zikrul Haq punya hadiah, ucapan Fahmi, cikgu, hadiah saya, Hani Khadijah, Kak Fah, Saibah tak silap, hadiah bunga cover. Okay, kita ada file-file. Hari tu saya dah kemas dah, tapi saya akan kemas balik.